Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. General Secretary Jangka Khasi Student Union Usamla Donald V. Thaba ulong bawat laga sorkar kla pentrekam la khamslam ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act arajar khandrio ndek bakongsan baha ke jing thaw ya ke District Task Force bagi kherdop talasi mender niki entry but exit point hak jing akaran bat kilat bathai khubor unu noy lam changa ni seng kisamla puli ulong baga jing angno changa seng kelong baga sorkar klen penyeng no seki kherdop talasi mender la niki entry but exit point hakeleng gejela knaman tek lakam niki jing wan rong kerthap jangki mender bat kibri ki bar syapok gading gejela Meghalaya Classing 4 ha ngai battalion and never di justru bajungi kalong ba kanili kalong sateng na du stem araja khandrio mabay ka act la pass araja khandrio di wat ka entry structure ru apo umling ka building kala ka yeng kala don ni kampat rekam hadu munta di bakongsan ni i juga Meghalaya Resident Safety and Security Act kidai ki District Task Force bagi entry exit points di kecing kadang macam stu ujungi lokani kecing ya cakmat bagi sanction suatang nomor arlak koi ke district di iba lesi kadang data kani ka pilot project kan empat long terikan pura ni fully operational ini kentu ya ka sarkar ba ngalor kani ka sinjam kala sim bahkan kam sim pia susu conform kini ki committees repair di district task force agar tu por kiba mensuaj musnam bila engage and repeat the personal dengan hajni boslong tinggi kwa bikin engage di baro di dor marsnong di bat nginap petruk kini district kiba ka hamlong busy ha jenggerung jeng ibriu ni badan kita ki jaga kiba ibriu kila pandurung benmi unnoticed klam da UI ini kuah awak sokar dan berking bahaya tu baik ke entry ke exit point ru ini kuah bah kadi ban pentrino shot bah kalau menilak berwandor ya ke kita akan cengang nut tentang jong ke isu bagi ki para sing balang dari coki pai bah ya bro kowe nomor kemangi gede ke jendrio ke berpat itu pada kata bat njui hina ka por bagi brio banabar ya lewek benrum sha ka jela ka jongi kuno ban wat kita kalat kamar jokpo kuno ban buhay snong ban juak di Jakarta puta bat kuntar terter ini snow ba kat bengidang up yang ada ka sarkar pedeng Port Delhi bahkan examine ya ka inline permit malade ke jengdawa kapala remtam jong bagi isu na 1987 misung dei ba ka sarkar dari mentah dari step wood ya ka MRSSD marba kat ba ngidang ya pun kam ki jing keren leni meeting sebefer imla panlen bagi beliau pada bidang rum siru tenalor ki beliau ki ba lala pan yo kot yo slaru kejudan kata bangisi ka floating population kama ki beliau ki rum kimi teng isa slam di bang dan kot sla de ka jington jing kini ru ka bu ka jing mai di trai muluk nomor ngintik ki beliau ki bon nambah tak floating population ki ba kumno ki antecedents ki joki ka background ke joki ngintim nomor kiswan ki rung ki trei ki le yurung ngintim tikini teng ki kimdan kodon sla bat kila ban le kini kini gejet kam ki ba umi hab barka emlang salang ke jongi mat ada gini ki brio ki ba ne akta kategori jonga floating population hakwe ke singkin sayo hi ki kot isla ki documents ban shisha ile dia ba kita bikin jo epic ngam bikin belum kita tindak sosum pura jong jela maka ni kan ketak bahai ke demographic structure jong ka jela jong hakaba ngila man kala minority ngila klaret pa ngi ba shani ka khai ka paten rul abu mabat bediki brio ki banabar ti wat ke jaka ka putar bun ha bi laban bat ka ba la banja yang ngir kolom ba hoi ka sing wat ya ka political power ki laban bat kini
ni nakaliang gaseng nalor gijing ki mingilan pulong no por Singapore ni airu ki dorkas lakade syaka sarkar jelala ni syaka sarkar pedeng ni insya arajar khandai la pha so Prime Minister Narendra Modi nanta Union Home Minister Ahmed Shah but dawan syam banairu marsin syamti ni governor batmai Chandra Chandra Shekhar ngila lek banyak kendo juga submit banyak keren alor ka ILP dia banyak keren ru pesngo ini ba kawat ni ngastu iki jingnya tama uklam sim ai dan kono ka jikular ndre wong ba ini ki isu si ba klawara alor ka ILP bikin tu kalong ba unsara sport Delhi yang ba pesngo kala de jing kemengi dawa mengi kala de jing rekam ka kerti namar haba ke sarkar India kala banai Manipur arjar ka khandai kan i benda island ni namar kumbalo ki brio po Manipur ngiru ni je brio berat pat bat ngiru ni mat hi kata ke influx ka ora ya ka jinggo song san ge jing ya sniu para brio te adan kam sisa ya ka ILP na mata jing ada hi trai mulut jong ajela ya ka ILP ngindang hab hi ban turu hina ka por ni hab hi ban pesau lakdei lagi rekom banyak lani dengan ni lagi jingthok jingtar kum ki dor khas kum tar dari hak baide bagi amar SSE tingin petwa sakai ke sinjam ke baar baka sarkar kan sim bat ni kentu bat ni skam guru baka sarkar kan hak hi ban sim khia ya kan ni ga isu nomor ba ade isu belasa teng ba bat kadon kam hi ban pendep urlong no ya ke MR SSE kum barat ho po kon